Danas raspravljamo o sprovođenju javnog konkursa za izbor članova Programskog saveta Javne medijske kuće RTV Vojvodine. Malo pre je predsedavajuća oduzela reč mojoj kolegi, a u tom konkursu piše da Programski savet mora biti stručan i nepristrasan. Gospodine Pužić je o tome pričao, jer to sadrži konkursna dokumentacija. Uloga Programskog saveta, makar na papiru, jeste da razmatra kvalitet programskog sadržaja RTV i u vezi sa tim daje preporuke Upravnom odboru i generalnom direktoru. Time bi ovo telo trebalo da bude garant da javni servis radi u interesu građana koji su ga osnovali i pre svega koji ga plaćaju. Još jednom kažem, koji ga plaćaju. I zato imaju pravu kontrolu nad tim servisom. Međutim, svaki razuman čovjek vidi da to u praksi nije tako. Programski savet RTV Vojvodina bira režimska većina. Jesam nešto pogrešio? Nisam. Vi ga birate. U ovoj skupštini odavno je izgubio bilo kakvu nezavisnost i pretvorio se u preodržanu ruku ove mašinerije Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara. Članovi Programskog savjeta nisu ni nezavisni, ni stručni, već su postavljeni po partijskom ključu. Dozvolite da navedem samo dva primera kako Programski savet kontroliše rad javnog servisa. Prvi primer odnosi se na izveštavanje o napadu na pokrajinsku poslanicu Maricu Puškaš, koji danas sedi tu sa nama, kao i na doktora Besjakova. Uredništvo Večernjeg dnevnika RTV-a 6. aprila 2024. godine smatralo je da dovoljno svega 8 sekundi da kaže, počeli su ovako rečenicu, o navodnom napadu na aktiviste SSP-a. O navodnom napadu na aktiviste, ne na pokrajinsku poslanicu SSP-a. A onda, 42 sekunde, dalo Sanje Draško, kako bi tvrdila da napad je bio isprovociran. Drugi, još sramniji primer, kako Programski savet, za koji ćemo danas objaviti konkurs na ovoj skupštini, nije radilo svoj posao, je sramno izveštavanje od 5. septembra o protestu ispred Filozofskog fakulteta. U 4-minutnom prilogu prenete su izjave direktora policije Vasiljevića, izjave predsednika Vučića, izjave ministra Ivice Dačića, izjave ministra pravde. Nijedna jedina reč nije data studentima, ni građanima, niti organizacijama koji su protest organizovale i u njemu učestvovale. Nijedna jedina sekunda. Izgleda uredništvo javnog servisa nije interesovalo da je više hiljada građana to veče gutalo suzavac, koji je pod nekim navodima stručnjaka sadržavao CN gas. Nije ih interesovalo da su građani prebijani, da su u rektoratu to veče držani, maltretirani, kao da su taoci u svom gradu i u svojoj državi. Postavljam pitanje, dame i gospodo, da li je to javni servis, da li je to glas građana Vojvodine ili je to megafon vlasti? Na kraju, želim da naglasim ono što mnogi građani već osjećaju duže vreme, da RTV Vojvodine, nažalost, još gora od RTS-a, kada su u pitanju informativni programi, naglašavam, koji bi morali biti u javnom interesu. Zato danas umesto jedne bastiona propagande imamo dva koje ne služe građanima nego ovoj vlasti. Zbog toga je svaka odluka ove većine u izboru članova Programskog savjeta unapred kompromitovana i bez stvarnog značaja za javni interes. Hvala.